Bian munta syukur sehingga jak mulolo ocol ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ba anjri mun syukur bingko ongku tambah rezekina. Keng baan mun kufur nikmat tak ngakonin baan katang nikmat sehingga tang azab dia pedih. Sehingga tang seksere pedih. Maksud ada remah sehingga ikoni ibi Allah. Allah ni mun kadung ngoni na rezeki saya paring aki tak usah awat-ruwat. Cepat beri musibah sakon ni tompes. Bada kadang iku gangku sarang Allah. Ibu kering geng tak temu penyakit dah. Tanpa borok, tanpa temor, tanpa dojo, tanpa lau. Kadang berarabu kor lengi ding kabar jo elawak berdering manti mangkat pun. Ibri nginom aing dalam bunga aingan. Anjaan sorok ora pakin ketabun lemari ora pakai wujan berbek. Dibudin letak beres pas dibudin pas tepak saya nampak pas tepak kering tak beres kia. Mata beres gimana? Ya mun nudu orang, mun kanyangka orang kan tak beres suruh nyaman. Bener apa punten? Pah ngoca Arya senyeher tepak mabaran baan. Arya senyeher tepak kemado jana baan. Sehingga ban mun tak perjaya jak ro tukang seher mun lemah ngaji. Teti mun ring ngaji bayang ke tukang seher kapi pening. Ngas teteh jangan sampai menuduh-nuduh orang tu sanara aja polan bareng tak padeng kama. Tikal gulam badempian bayi awirit ngangkui ta'wid kuzal ta'wid napa ilmu bacaan supaya selamat dihindari dari pekerjaan setak saya macam ini ke bayi dak remet tuan ke muslim lo lambok sambian suruh macam yang tak lemaca napa tahu sambian jamaah lain langsung dari Quran banyak salah satu apa kulhu boleh kul a'udzu si dua siapa pun yat kursi lagi kini kalau ku gangku kurang napa jika kurang genang saya tak maca kulhu tetimbian sehari na maca kulhu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas mangkatlah maca kini ke maca boleh ban ayat kursi na wo gagak kini ka hafal ke kulhu entah hafal dore mulai yuk kul a'udzu birabbil falaq apaan sip kul a'udzu birabbin nas hafal sip ayat kursi apaan sip apa payakin pamantap ning lemah atena insyaallah selamat biantar jalanan lemaca kenika tak usah sampai ke ayat-ayat berikutnya jaring senyon jauh min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah pokok sebab cuba nyon jauhakin kurang napa musibah ni bah coba lagi seher termasuk sebab coba terus kemudian disangka orang termasuk sebab coba nah apa bayi sebab coba nyon jauhakin qul a'udzu birabbil falaq min kan kini ke bayi tahu saat terus sakit cepat pun lebih nyawa apa boleh bagi terus sakit qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri ghasiqin idza waqab dari kejahatan malam apabila sudah datang maling rampok orang kenapa wa min syarrin naffatsati fil uqad dari kejahatan orang bini si tukang rob serop kan bad dari bini tukang rob serop badah muntada mai sebut ding dalam Quran badah ngangkui buhul bani kan ini kan ditaliin senika seher orang syarri dzafata tibiluqat wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejelekan orang yang dengki orang segi dengki aniat coba ke sampean sepan ini ijo geng tak bocah palengan le menolo bacaan orang pada orang anyar dengan le kasih anyar boleh bener mon geng jet nyari kemantepan sampean kan bismillahirrahmanirrahim lejak ngale ka selain siapa mon
Lepas bismillah menol. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lelang-ulang gini kan. Selamat mbian. Jadi tak macak. Agosip menol. Budak kata mor kata jaga lawa. Kini kasih mematian ate. Muha borok ika ponta. Mate mor ika ponta. Mado jaga ponta. Malaw ika ponta. Patada. Pangnapang oleh kampas saya kebenta, agentang oleh kelima saya kebenta, mereng kanan oleh keenam saya kebenta. Oh lakko sana tepat depan ke akhirat para rabusan dibuka buku napa ada kebagus na sakali. Apa ada emai kuah? Ada lemari beli nama. Balik nama ke saya nak? Balik nama ke saya ke kebenta gini kan? Saya kebenta tahu saya ibadah mulai lemparan menolong. Apa? COD. Jadi benih ikut paket menolong sepada COD, maki kencaran pada COD.